Mutegeri ni orobungi nende tukeru aito amba kwedira twiche manakia neru ari nende araturi nende inturene aratukwenda kwedira twite yamba rari dirite riore mantu yekire mara indumbere bubwongwa mubango yo twine chieto nende season 2 etekuraya kwedira mambura ya kikoyera aranende tarkinyanya mweri wenana irio mambura ya kedira yageta na mbere no bata kwedira okemenya ne ati nende mambura ya no wedere kinyoki wataira tigiti yeku na kinyoki na tigiti yeku kurukira www.werudigital.co.ke na bune ndio kedro kiwataira tigiti yeku onto bata na bara tukenda twedira nende tokita eyambare ruare ni mantu yekire mara kuganwa atungire mwanya batungiretwe ni siezo kuri bedirite nende bakendikiza kia kirimana kedira keita na kwedira nende kwena Mount Kenya East na Mount Kenya West niketumi onto nende akrobaile ba Bronende Martin Moria kiongozi urande kiti kwedira nkiura akiki uthike na kinya gekundi mugera bombete kwedira baki kinya ake ndatumba kwedira tokimenya nendiri mwereke yuko yuyongwa kire mara kibatere kwedira keita na wa kana kitibatere kwedira keita na wa yana angia mengine ndi yotokeda tukirakia orobwerware kindeto chieto orobwerware karigira nwedirite nende ukitothiatara kimitandao twe maoni ya kuri urengenda kire mara kedira keita na wa kanari Martin Moria kiongozi edera nindi arubitine ya senator wa county ya Meru urantuko yoro arawere kirema no kai kedira nindi keita na wa nonturutero mwe rwachiria ronge teyo nende gikundi mugera atedire tyagera kyo buntu bomuno ende kinya mwere kirayo kyo kathikira atena bata yonto bwedira bwekareka yayo ntuketa tukirakia urobweru ari nende ki na mugambo ya chomba the Monday perspective urobweru ari eya moratu direte tukubangana ya kendeto chawero daidatu Yarato kudhurani akirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Rigathi Gachagua kwira kende kya mwatogeni kampeni ya Rais Ruto ake ya kumutaume ya thirikari. Si tupasue Rwariaro kugania kire mara kwa tamonki ibo mwebakiro wa tambaru na bange kuregana na rwariaro akarin tereche mudara gutarire kunyamarwa limpido kiro cha maida na kinyanyumo cha kidaka Nyairo TV kuatanira na yetu sako na kampuni ya Joy Millers kugune kuruntere cha kwamos Shaweru Monetwa madhidhia urobweru ene Purity Richard nangetwa Phineas Onduki Emiriti Dato chero daidhato ikambiria da icho chongwa mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua tukurwena mukirite mangiri ya tongere ba matora kuma county ya Nyandarua bravo mbite kwedira bike nyanja kokie wa munyoro nyarani ndeba kiaria bedirite akirita kinyamukana na kwedira gitara munini wa rais professor Kithure Kindiki adira kimenyeira dirikari era utungatira kaita ni okawete atina thina buruna Kindiki na kinyebelo dirikari ne akedira aemu ataugeni kambine ye kiamondeke twandeto Marine kirimi na utwambiria chio Mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua nekete muchemanio nja kwawe wa Munyoro kwareria uchindi nyuma ya kithurano kenini kia Okalau. Gachagua akiaria netĩkanĩrĩtie na migambo ya Profesa Kithure Kindiki ati kirimara gikaganwa. Jana amesema ya kwamba mlima ni moja na isigawanywe. I think for whatever it is worth, Professor, there you are right. Because the only way Ruto can come back as president is only if the mountain vote is divided. Because this is one vote that is against him 100%. If he is genuine, aende aite Ruko amwambie. Awache hiyo maneno ya kusema Mount Kenya East and West.
akimwira no agwatanire na bomanto jeza kuthuka umbere na kinya Nandi batimutharikira kairi. Nimepata habari vile walikuwa wananikosea heshima hao wa Kalenjin, wameanza kumtesa huyo Kindiki hapo, kumkosea heshima. So we professor, you are our son. I want to tell you because you are our son. Ukipata shinda hapo mbele, because utapata. Welcome back home. Zindio? Huyu mtu mfupi amepangiwa na Kasongo. Saa hii they don't seem like anybody. Vile wameanza kumulima na nimeona wanampangia. For now. Ndio kama atakuja nyumbani asikuwe uncomfortable. Sasa tungangane na Kasongo. We direct all our fire against Kasongo. Hii Kindiki for now. Tuachane na yeye. We leave him alone. Let him be. Akipata shida, akija nyumbani tutamkaribisha. Mungu akimsaidia akae huko ni sawa. But for now, let us focus on William Ruto na watu yake akina Murkomen. Gachagua akiwa kinyane atumanite Kindiki akimutara aimenyere mono tukithengera mwaka wa 2027. Nimetuma mtu rafiki yake nimemwambia be careful. When Ruto decided he cannot work with me, he sent people to poison me in Kisumu. When it did not work, he sent people to poison me here. I was very careful. I used to go to State House. He would pick the first plate. I'm supposed to pick the second one. Mimi nachukua ya 7 ama ya 8. Saa ile walinishindwa kunimaliza, ndio akafanya impeachment. He didn't want to go to the impeachment way. They would have been happier to eliminate me. The way I can see watu ya ODM wanaongea wakitaka hii kiti ya running mate. Vile mimi naona watu ya Western wanaongea wakitumia hii maneno ya Olkalau. I have sent watu wa son Professor Kithure Kindiki to be careful. Hii maneno ya mandege, be careful. Be careful. Hii maneno ya chakula, be careful. Akirekereria ochindi bwa Olkalau bwena gitumi mono. Election of Olkalau is one of the greatest political mileage in the mountain. And many things have happened. I have seen Ruto and his people crying that we are celebrating too much because of one election. We are not celebrating this one election. We are celebrating what it means and what it has proven. Maureen Kinya, Mteto Chaweru. This was a miracle like no. Lakini kuna ati siasa cha kuganwa kwa Kirimara nendi chonekete kumatabune ne kemambura ya michezo ya Governors Cup ntuka ya oro kienine kekinoru arepa monende bakende kidio ntubo karika area mwana senator wa county ya Meru Kaduri Murungiro wete kaita ikakinyinende Kirimara kidire kekega ukana kwa mwanige twandeto muduri murioki na ripoti ye. Na ndiro ndiro kugitira Kirimara kuma Mount Kenya West na Mount Kenya East wabinde kugweta mwangi araka gitekaka Senator Meru Kaduri Murungi onekene mono akiwata mbaru ntubobo kitomi atatorea Meru tutwire kuige kanto bara bena rongerwa Kirima miaka yonde lakini nande ibatu taterete nonto muntu wetu Kindiki na yarudhure deputy president ibokwarawa. Kwa hivyo sasa mlima imemea. Mlima imemea. Situpasue. Tupasue. Weka mkono namna hii. Tupasue. Hii mambo umeona Olkalau. Ile ni madharau wamefanyia William Ruto sababu alichukua kijana yetu Kindiki kuwa naibu rais. Waibuanto bakiwa mbuanga Olkalau teto eka kuwati anto kuwa teto siasa okendro tebio kuona eka siasa hiyo 2027 utewa kuwati na bunduki akoero ringere William Samoei Ruto
iwo karinga kura kuringana na mantu yato kethira tuone pariti kagitekara bara kungwagira michetho ya Governors Cup ire rathire goro arabonekene muno bakiwata mbaru munini mutongire muko kithura kindiki gwitana mbere ukara gitiki naru atukwe naru na kuhakikishana na kwere umabura bureo okay yakogioro kakenyeji geteke andete president ote kabineti okenda ndene Kenya jaru ibo kenda baru ibo kenda Mombasa ibo kenda nabo meito tuinakyo na kaoranto beto isura gato andika turanto bazo kumono na tukaito twateregete keu Uwa William Samoei Ruto le tutam kaua kethura kindeke mwana wetu tota karibia geteke rais lenge tota karibia na tutethura geto kwenda bangi indi amana bubu kathuri murungi onekana agitonyera mithikari nturi urokuro mbagitikio ngavana ugurukira kiama kia DCP na wakimwira uju Uwezi kuwa mkora useme uko one time ndio upewe kiti ya gavana. Huyu hata atachukua kiti ya gavana na DCP tunamjua huyo ndiye mkora number 1 Kenya hii. Na hatuwezi kubali kupea huyo mwanaume kiti. Hata kama hatuna gavana mwingine, huyo wa DCP hatuwezi kumpea kiti ya gavana na nimesema hapo bila kuogopa. Huyo mwingine mzee ya zamani kama alifukuzwa kiti ya gavana naye aende nyumbani. Hakuna kusema tunarudi mara ya mwisho ndio upewe gavana ndio uende nyumbani. Kama ulifukuzwa na Wameru wewe tembea, si ndio? Kama ulifukuzwa tembea. Munyana aingirwe Meru. Aikuingwa Meru. CS wa agriculture. Super CS miaka 5 imbia kuhudhiranto betu. Meleka Lentore na ingirwe Meru. Cabinet Secretary wa agriculture imbia kuhudhiranto betu. Fertilizer emaya ng'ombe aburetere kwa sababu sisi kama chama ya NOPEU turuwe nyoka wambu inyawa kinya mutindi no mbibyo muthuri murioki Waro TV mutiririo kangangi No Kremanto ya Kirimara ni atinende mubunge wa gisio bunge Kimenti Central Kremangoshine nareanite burunere ndikiriare kuganwa kwa Kirimara awite ontobobo keda bukireta ampadu muno kaitene kato tingerete kidurano ne kya 2027 no tobrabone kete kinyakuye kwani mutungiri wa kama KDP no Peter Ndubai ya Anthony Kabenya automenyethia Bungu wa gishigo bunge Kimenti gatigati Kirimangoshine leo ni umiliti na kumenelia rwali no rikulu akuleta mugaukano gatigati kariba Kirimara kulingana na Kirima kiduro kwina kagita nteri no batele kwiduro igwatene thaino na kuga kioneki kia munini wa rais kiduro kindiki kiduro no ni twerekere na kia mwaka 2032 gikaumane na ngwataniri antere ino ambuge guterenge Mount Kenya buri kwidure gwatene this time round non tubatwe tuina deputy president kinya 2032 kindike na kwenda Mount Kenya gwatene onde itukwenda twithira twitenie twi team non tukura chianja ichika mata mtu mbere if you want to be a president no monke then a solid vote a block vote from home na the home of Professor Kindiki is none other than Mount Kenya region. Kirima kiugaga miaria waziri Rukuni ya mwene na ona munini wa rais Kithure Kindiki ni amuriti kagita gutigana na miaria eno jai mantu ya waraia utwethera mutumite no twithera tuna muchemani yetu ya Eastern region ito tirimana itwethera tuna michemanio na ntaigwa ruku agitumwa no utura ateja kastigite ndino ntobo ideas zira chiawe kinyindi pite president ya mwira atika kwalire mantu ya tutethia miarutaini ya Kirima kiumaga Kirima ikarigitwa kiama kia Democratic Party Peter Ndubai na ule ugite kithiro Kirima ikagaukana Kithure Kindiki amba gutewa nja ta munini wa rais kithurano ni tuthiete kura zetu labda ni karibu Tharaka Nithi Mount Kenya East ni karibu milioni tuseme milioni 2 hivi na tukiwacha hizo milioni za Mount Kenya hiyo ingine West tutakuwa tumelose karibu 9 milioni.
Sasa hatuwezi kuwa tunaendelea hivyo, hatutakuwa tutaweka deputy president yetu ina a position ataweza gain popularity. Na kile kithurano kila kilathithika ntele ja Olkalau mubunge Kirima aligo gutuntu bugeni kire mpumija kithurano giki na bulabula ikalikire bwekalikile kaili kagita ka Uhuru Kenyatta ali rais wa ndani ya Kenya. The opposition we have currently, it cannot back on Olkalau. That is the marking point. That's not a marking scheme of what's going to happen in 2027. Aidha kulingana na Peter Ndubai wendo bwa karibante no kira William Ruto na kiama kyake ya UDA nibukinyete muthia. Sasa they are on randicant na wanajua they are not popular in Mount Kenya. Wamewachwa tu mahali kidogo wanasema wako na kura, lakini sioni, kwa sababu kienda kwa mkutano yote unasikia one term. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathinya. Right, na nikumira nende kiende tunende ya Kathinya tukitha ngikurikana kikyure kietwara tukuria no kwata mbaru riendekithia ria bamwe batongeria kwathurana Kiremara no kwata mbaru riendekithia ria bamwe batongeria kwathurana Kiremara ne rwanendeke the Monday perspective. We are glad and betu bombere kwithira baikinya gikundi mugera urakurira gite kya ubunge ndeni ya gisio kya ubunge kya Tigania West na Kinya Martin Mure kiongozi urani muriti ngwende ne obichi ya senator wa county ya Meru Kadhuri Murungi. Karibuni sana na ibwana onto bakwithira abukeya kiongozi amba mbere ya onto wekiothia kwa kiothine. Yes. Senator wa county ya Meru Kadhuri Murungi ne naraikirie miarie mirito yoro au it's about time kwathurana Kiremara. Is it right kana kaiko kaita karake ya buruka ku count bo kareka? Ibwega mutegeri wa Wero TV aria kunde buri ankwire ndene ya siasa migambo era seneta raikirie goro ni etumite Mwankari Ginji auga kindi kia tiganono kwa atongeria ari bari lazima matongeria bagwate mbaru mberema ana bao ikenda na babomba kugia yera kungi atongere bakarega kwaria na ri tukuga kugawanania Mount Kenya East na West tikuganania gi wananchi atongeri baranirie atukuga atiri kuma 1963 to wiki atongeria ba Mount Kenya West mbaru to bagwata mbaru na inya to bajikia twajikia kuma mzee Jomo Kenyatta twajikia mzee twajikia Kibaki twajikia Uhuru twabaikiria bao kurukia bathatu twaba support ori twakinyirwa irobo twita marietwa twita soprano murume twabanyuithie ikundi bithatu batu kintu kira tukuona ndini gitara 2027 tujikie mwano wetu gutokendiki tumuguranire ijo thoni tukuthithia batu turiromba Mount Kenya West twabera tuna ndaka yetu ibatuikio thoni 2027 na murano 2032 batuikie tuguranire kindiki tene Kenya. Perfect. Yes. Gikundi mugera ndikura Kenya on independence 1963 bibia tumathaine ndi after miaka nkorokie 60 actually 63 irio Kiremara kikuganwa bitare umbere statement wethire kia. I think advisors ba kindiki barawita chora ba mungera no ntoke kwithira bateo mungera ate me approach election atina the maximum support base possible na rokuwa kinya boiba komenya any serious political war era tonge to wenji tombete kwithira tore amara twithira to successive kuma rata turao Kibaki kinya rata twaganaga Kiambu na Murang'a bakiringaira matiba bange bakaringira Kibaki there was nothing otebio to achieve. The only serious numbers we achieved irira Mount Kenya yari imwe na Mount Kenya history Mount Kenya kwithira imwe humanity nyekere ndwara mau pamwaria ma baruko bandandani Kimathi babaimunge anything that we achieved region ine to achieve tore amwe lakini advisors iba komisilindi kindiki na advisor bataura imana na my friend Martin kiongozi kwa yukureta wa shamba la wanyama ile area character ile very conspicuous imoya eta wa Pinkeye
Pinkaya nayo wanja abia kuria be munene bigwe getha abia na thumu kawa pinkaya igwa rwambere onge ya to Moses the Raven ari ya promise ta bange sugar candy mountain toki nyamanto ya kabwe to etanara icho karakta chio mene agende ke korongo yanto atekende ke na ite ta to na gende ke manto akabwe bange wa Moses the Raven ni baraba ko bakwaria lugera ekwarua na bon room ya tora kwa onja bia kuria be munene bia thrabi na thumu kende ke atumiro ko divine anto beto onto ton divine power ete koronekana njire miaka 70 na actually tuchokera kinde ke wengo na rombere kwithira akiwa abutibwo onto aringe nda withira boy karika gikundi akwina double speaker deputy president akwa bo lakini antu baweta advisors kana chore bakiwa abura bungi in siasa na kwina manto yara ya wana yara ya timu yakuwa kinde ke I deputy president o Kenya timu yakuwa bauti Kenya ni tano ikaborio kawe ka itaka uwe political language but deep in his heart I thought we know narrative yo mutathio sakio take deputy president what kende ke requires my brother Martin kende ke ko win koro chianto Mount Kenya yonde na ko win koro chianto muthemba ya yura yoke bake is about acceptance non to bangwiro korita inya Mount Kenya is kende ke uko na problem non to okay akwethro wa promise burinji kuma morio ele to eteta morio na anto ba ko no mowi kwa tu ko ke ya mero maita ya tano kiumia no ko ngene ko no tanto bio bera kuwa yule mwanda wa simu okedi fatu brother of yours who is in the opposition otetabora you have to find a way ya unite anto ba no to get impeachment na etagi anto ba bonda ka ndake thira interview the president no ke kura otebenda where will you get the numbers to negotiate sure na buni onto together tuichokaira onto tugenda yuko kiongozi senator wa county ya Meru akirita mierieri imiario maybe was he aware of the consequences na rengere ni ata au onto bo after rukuko buwa time and again is the senator serving interests chia ruko in a way kana is independent on his own and buni onto together nende mutakiri tuichokaira bo na no ete nambere utwa maoni yaku nende ara tukutha tukiura kia ugebo kunendire ibure ku ukonie kiremara kwithira kigana kwa tume au tuthire tugita ndeni account Tharaka-Nithi na siasa chano atuika gavana wa county ichonekete kwithira igeta na mbere bonene anende ntuko yeru ari mubunge wa Maraka Rekembioki ende kithiti nindi siasa chederi na itiche kindure yo kwithira ikioneka ntere ya Martin Mugambi au tumenyethia kiaria ari mbari cia miringa kiri wandiaganga irite magema kiri gikundi kia mungano Mubunge Karekembioki na inyiritie ngwataniro na nkinyangana no kiri utongoria wa kaunti ya Tharaka-Nithi warira rwimbo na nkinya rwiro rwa giti kia ngavana ruthiete na mbere guchacha guti mtu no mwamba gutuika woman rep amba gutuika ngavana ate kuruta ngugi na other communities Tharaka-Nithi ni amariko mathatu kuna liko limwe gwitwa Mara kuna ingine inaitwa Chuke Gamba Ng'ombe na kuna ingine inaitwa Tharaka ndi yako bwa mbekariria ni ganga tiza sawa ndinambere gutuma ndugu chuka ndinambere gutuma ndugu Tharaka and I can tell you ndenda kubwakikishira and na bumbitikie kana kwegana akianga guti mtu agatucinda Tharaka-Nithi kaunti iji Mbioki augite ichigo mbunge bithatu ndeni ya kaunti ya Tharaka-Nithi bibateri kugwatangana no uthi na mbere na nkinya utongoria na mimi nitafanya kazi na wale viongozi wengine na thirikari yetu kerwa twene na in terms of employment ikerwa na 35% o Tharaka edwe na 35% yao Mala 35% na Chuka 35% kerwa Antoni Barato umwe Mala Chuka na onge Tharaka because we are one people kana teza sawa the only issue ni mtu ukiokira lokiri kunola kerwa kiuma akuma Mala unge aokira lokira kerwa kiuma Tharaka ule mwingine atakuwa anatoka pande ya Chuka tuliamwe. There is no single community ilega atuikia mtu atuika ngavana kana atuika president. Tuliamwe? Kiongera na meneretie achia cha baraba kuthi na mbere kuthukia na nginya kumeneria baraba angi. Na bora atarire tongole babo atarire ngugi na bwa atarira karekeo. Ngugi yakwa ni agugeria njuchi ni tugutiria ngugi tuli antu amwe tukubera bora tu mantu mama sinani makalakari lakini kerwe responsibility yao kuingia kana kuuda otherwise. Tuliamwe? Tuwa gwataka na ndoka tuika ngugi yaku ni agusambia mutongoria olonge
na gwegwengwa gwaku ko kudua tuli amwe so ni gwikira mutigitiro kimwe tumbe kuona tukaomba kuoa mu malangu atia na tutaendelea namna gani muthia uritie akari kuthikeria na nkinya kugwata ugeni imuchia cha wonthe ora kaja kubariungira maturani indi muthia kuthura ora bakwenda riu baba kuja gucera uko bakirombaga kura ngugendo bubana nkele matune bubadikiriria gaza sawa twakinyana no kaleke kianga kana thiza sawa watu wetu tuko pamoja jameni tuli amwe uma wacha nione wana nasema tutafute kiti ya ngabana Nkiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Right, ni bwana Martin Mugambi nonto bwa report yuno mutegere uno tukwetha tukiona kanya kakunoka indu nyuma kaita katikura nkethira ngicho kaira tuketha nindi tukiaila kia manto yegia aini arabethirite bakilungaira mithika leturin tukwerwa renja ko kina ginya tuketha tukithoma maoni yamwe arawithirite wituma ukuni kiure kitwara tukureda no kwata mbaru rendikithia nindi ria tungiria pamwe kugania kirimaro kethro gitakuraya. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tena baita tiambi no oteko chenjia Botwaja gaira bitego tutethia neke. Hai tokorega Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngorojago na guchenga igo chenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kio wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikio tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge. Irio bietu bithondeki na ote abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just $329
549 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus. Sionde iji na singo kusia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone ija tukonu orimi kinya ng'ombe rero teria lita 35 iri ari urondira ng'ombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitira maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega ngukuito ethoga tueri tega isui tega pera itubatu sanure we tuchanure nito wende igukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joy Max Feeds kirengoku ng'ombe nguruwe na ndithia ingi chonde. Joy Max Feeds kumagwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joy Max Animal Feeds. Bueno, tupoko deo itete na mbere kwatanira na batu kiende tochieto tuchokera nende nteri chegembe ni atinende urogo chwa kiteke ongabana na tigiti ya kiama kia DCP mitheka lenturi na mukirete ya eni kabumba njako kientere chia mwamba na raki ya ria yukete kanya kauna komeneria bunge na tungira bangi miru akiwa ni wori nende konikete kinyama idha ya kithu kaira magita kwa magita ni arethirite agieta na mbere na kuinyilia nende kaita niga kinyite kakwalula utongeria burabure wa mwanike twandeto Dennis Mugendi na ukarenterio na tutumira ripoti. Bari atongeria bamatura jagicigo kyobunge kia Igembe North bakinyite kuriungira muruiri ungavana mithika rinturi kwarandiria nawe uria bagatethania tonto bariuga bari akari bagicigo kyobunge kia Igembe North bakamuthura kithurano kijite ni kwithura thina inene yabo ni mbithukiro cia maithana wa mbabo wa ndethia buria butabarikitie kwagia ruji kuri ingi inene atongeria baria nabo baritine batina utethio ni igua kina gukathaga Rais Ruto. Thirikari tweciumia ucwa thirikari no ntubari recognition that twinashinda na shindira twinacio itiumba kuthirwa tutena thirikari na tumi ni kwithira ni nene sana kinya twatura rimo changanira hau tutumba kuris mbesa ira ciumba kuthiria thina cietu so thina ya insecurity ira butura na ara Igembe North. We have to look njira tumba kuwata inya ya kikatiba ya kisheria ya kukompero thirikari ira ina responsibility ya function a security ukari antu veto na wakikwisha ibai usalama netionekana wena atongeria va majimaji kiu atongeria rais ya ukora
akaeta moria ulimesema nini na ikawainda kayitwe na nikakora tutumbo kinya anywhere twena ngavana antu amenyanwe rais wa county eu na elewa thina cia county eu na rira arona opportunity ya kwithena rais ingavana hinagani utwinwe ati nafasi rais enama na aratheruru yene na araiti paki akawi ng'ombe injuga kwenda bukama alafu yatomba kwira thank you rais bana sasa tutakamua ndovu ugeya rais yeya o amwira na mathina yaingi wamwira rais tunataka ate kwa sasa hata kuita hii hospitali haraburuto hii barabara haraburuto hata na nyamura inyanga uchiaro tuko ni nende no ntubabora uturithite ngwikane aibu ama si aibu tontu bwaja na jangi na rombete amiru bamugiri na giti kiu kya ngavana nawe bali na witikio ati bali nganthi batu ndene otero Igembe North Anthony bathirirwo ni ng'ombe cieterira thira buni bomo bambere miunde ukinyangwa ni njou ikuria ikuthiria mwanga kwatu kathai ndi utikinya ntu bakuonekana miunde ne bakirima kantu bakwingwa nao ni maitha kanisa ira tongora cie kwina member para baitiri ni ng'ombe cio a member over 70 ng'ombe cietete na antu betu kworowa na kuma kire antu bau uте mundu umwe mwezimiwa umwe waya atwira pole kana aturie na tatukara batu turi kara yakakura cietu tecio twaringire kana yakaturinde yakatutinde ne thirikare na nikio nto tukua mwanka thai mwezimiwa lenturi nwe ngavana ndarike ya 2027 bo ntunkwa batu kabatu kwenda kuona alternative government yo tuma Kenya onde kwa na miro tu kwa jumla. Dennis Mugendi, Weru TV, Ntureni ya Mwamba, Wadini ya Kachio, Igembe South, County ya Meru. Ngana kuna ati mubango yo kiri kunibia kuro yurane ndio direta yo kireta wa ni Weru TV ruari yo kinyete ntere cha kwa mozge sione bunge keti ya weste kuruntere ne ndeni bedireta ba na gakita ke aba kyamo kiramataro kinyege wiki mudhido kumania na banki ya wiki mudhido ya yetu sako ni araki nyaba mbete kwithira ba kyamo kaira mautani yange kumake kambuni ya Joy Millers yanyo jene mutu yu akavagara mandike to ndeto John Diga kinyawe na ukarintere una to ripoti Bango wankatha mashinani urukuyagiro kurukira Weru TV bawatanirite na kambuni ya mutu ya Joy Millers mwana ya Etusako kiri mutaratara wa kuriongera ikundi biekuru mwanya kubarutana mantu megene na mirire mwana kuigaka muthithu muthenya we muthibe kinyite ntereje kwa mosi giciko bunge atigana West kenda kwaranire na ikundi bi mwanya biekuru mantu megene na kuithia kamuthithu no kakinya mantu megene na mirire. I work at Joy Millers Limited, and today we visited Tigania West on a farmers field day, whereby we trained farmers on aspects of feeds and feeding, and our main focus was poultry, whereby we talked about rears, we also talked about broilers, and we also discussed intensively about products in respect to dairy production. Ruareto watanirete na Weru TV na Weru FM toro Joy Millers baraba kubwetheria Raha Premium kavagara ekorua ugali na Raha Premium ngano ekobwethia chapati gitumi gietuka kweya machinani na kibindi kia Weru TV kia ngatha cia toto watanirete iko make sure Raha yokinyela mwananchi wende orawe mashinani kenda nja yonde yethirwa ekenjo irio bibia ya okirua na mutu wetu yo Raha yo ngano kana yo chapati no mwanka mwekoro ethirwa akimenya imotuyore ko namba emwe na imotuyore ko abatere otumira na tia ketoretiania kwa mosi toka make sure tokinyela nara kuonde ore ndene ya Meru County ko make sure okinyelwa ne Raha Premium kavagara twatanete na Weru TV na Weru FM naro tweje setigania twejeta ko kuimberia Weru TV ke mubango twankatha masinani batu zetu sako turuga mwanya betu ibara tuga tuje kena za mbesa sianka niki mbesa sianka yonto
ukatunenkera ciringi tuciarithagia imwe kingi mwaka muthiri tumbite guciarithia mbeca na 19%. Ndigwitikia gwi sako ingi kiria ritu ria Meru ikinyite au na ndi batu turiuga ugukarugura account utikwirwa wija na certificate kuma ome kana statement kuma ome turikwirwa gurugura account thithia savings yaku gutumira paybill yetu free of charge meri thatu turiongere cero kethero inacio tukuringire maita 10 ikagitani wakaraba mabaye kuruba bataumbite kuyo bakithankena cio kumania na ndiongeno rwarire muretu mno umaye kurio kiambiririe taona mantu yangi ya manene ya eguru rwari kuma twambiririe batekete tewereira kumangwa kana ena stress rwari aba uche nyarwero siewa birato awi na metuira eguru bane dane rwari kwitikibonete mabadiliko ndene ya area ya kwa mosi kuwende ngocokia ngatho na inkwira eguru ubenda umashinani bau batiungene na muungano wetu bagigishe bakungana na batwe kenda bethira bakiona maendeleo ya randu nayo tuweru are weru TV na weru FM kocho ngatho nuntu bakumulika kwa mashinani abakona ikukoya bethire baria ama batu kenda kushiriki turamo no tukero yo station ira tutambugete era egere na ya umira na para jamatu yara ya bangi bethirete bakeru kiripotera ntho cia weru kumantereche kwa mosi giciko bunge tigana West mbeta wa John Thiga tuthecugita nende nterecha muthara na rakari banteri cha muthara ni bataririte nende kirabakuwa ni uteanirwa ni atungeria bo bakeria bo gwite mathina nende awagagia bo karia na kinya mpithukiro cha maitha ijithirite ikinga bakioria bethira bakiri kana wana kuritwa thinene. Brian Kimathi no ina report ye wakagitaga karaja kari na arimi bandu wandacetigania muno muthara ni bethirite bagi kujira thina ijeria cio gutonyerwa ni nyamu cia kithaka miundene yao na wamba bwandithia untu buringithitie uturobo na njira mwanya na kubatiga gwitutira gucwagia kuria na umo batuko tutethagua ni ng'ombe na urimi na itenerera batu tukurima bia kuria bia turi mathina nene na Murungu ateithie mbura yaura bwega bandu ende tiunyu mona cio njou batu kendene mesandera na wa etombe utethia ntu tobo azeo njojo sina maana ngirogia wanadamu ni bombe kio boira ni bombe kio kwera ntu ethingia na Mr. Honorable Mpuru mwire batuko da tombe watu da mero atuka njojo sikono sina maana ngirogia wanadamu na wanadamu no batuko da kara kenjo ubo ya na kada chingiri bwa sikada itu supera wana inchi karo anda na nyota na umula kana tangelia antu bonde baria bagirira ntiko chonde kuya kinya ko wambo ng'ombe wambo kila kitu bonde anda kwa the tuna mbage bathi kwa bana au rutena ni rurungi na ruo ni rwamba baba ng'ombe na chonde rwanda rwina nyangi ndwamba na boende na bo baina automatic drive mundu agere yambiri na mbaro kithakene muturukana aina automatic drive na ndikira kiete ni kiroto gitigukinyirika ni gutigira bakuri wasara ni thirikari kinya nyuma ya gutumira njira cia gisheria kuthingatira batu twiria tugaitho kwa imbandirect twachoka tubia kula turatukuri mo tugaitho kwa ncho kuma 2023 itoyolelerie kuma umbi twandikirwa maratasi KWS na kuma wote mundona nya chiringi nya compensation nio kire thirikari yetu Kenya itume blame nontu untu bonde wa compensation burita barabara enda ya nontu ba corruption untu butumite bameneria kinya barabategaira na gukaria nyamu cia kithaka jabo KWS bakathamia njou ibachikaretie nontu ba ujitamene ka ujithia mechia na ile miunda bakure munda kumaine 2023 twandikitherie turaika mawakiri kenda turiwa na mwanka nende otimerei baiwa nontu baruta form ira ituite ikompensitira antura bakwiri kana bara interview pinyangitwe ni njou bambo chokerwa na iromba rĩao kĩrĩ thirikari nĩ gũtegera na kũriũkia kinya mĩbango ĩrĩa yarĩo ya gwĩka gĩkaro kĩa kũraithĩria nyamũ cia kĩthaka twĩkĩrwe aciaco bau no batwĩrĩte bakabwithia conservancy ndene na ukenda ya nyamũ cia kĩthaka itatuchumbure kinya gĩthaigwo bũkarĩ thirikari ĩtĩrĩ ya ananchi bayo kwa ende bone butumira justice butumira uma antu betu ba Rwanda bambe ko compensate na njirere bati ke reporter ndeto cia Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi
Brian Kimathi twithire ni ndeto kina mandeni account isiolo na rene ndevia nteru cha account isiolo nende baina ginto gya kukenera nyuma yanto awe kanyama hara kwithirite kugiuka kyankuru kya miaka 17 kurikia ni murandi yorane ndio ithirite ukita na mbere kumania no tethio bathirika nene na kinyathiriga kare account irere ithirite itumaira nkuru kya milioni 500 mandiki twandeto kumanteru bantama murangiri katumenyethie kuruki Arithi kuma ntere cia North Eastern na Isiolo iberegeri kugunika na kithinjiro gya Kinandi takio abatua kira kiregetie gwako na inya kuthithirwo magerikia kwa ntuko 3 nandi murandi jura wambirie miaka 17 ithiri na gutumira bilioni 1 ijweregeri kuruguru mweri jojo ni Rais William Ruto. We are actually seeing the demonstration. We are actually testing and seeing how our machines are working from the entry point where shots were entered. So we were on this line of shots and we have seen it is actually working from where it was slaughtered up to here where offals were removed. So it is very successful. Na nime test kutoka small store kutoka knocking box. Nimefuata hivyo mpaka kwa chila. Hakika hii machine iko sawa na inaweza leta utofauti sana katika jamii ya Northern Abattoir. Kithinjiro giki ni kimwe kia ithinjiro biria biena standard ya iguru muno ndene ya Afrika na ikirigeri kuthinja nyomo 2,900 ndene mathaja na no ntuku ontu buria bugatetheria kiri kurugura thoko nyomo na inya kuandika yuthi baingi ndene county ya Isiolo. The capacity for within 8 hours we are slaughtering around 300 cattle, 100 camel, 2,500 short, that is sheep and goat. And when you look at the capacity per day and the number of livestock we have as a county, we will not maybe be able to meet the supply. So we are really mobilizing our neighboring counties. Isiolo Abattoir is one of the modern abattoirs in the sub-Saharan Africa. In sub-Saharan Africa, there is no other abattoir to this level. We have taken the highest standardization for an abattoir. Similar abattoir in Africa, it's in Morocco. Kiri kumenyereria kithinjiro giki giatumira utaaramu bwa Kinandi kenda kumbithia antu baria bokara kwa kithinjiro giki batio chumburo ni miruki emi utora Daktari Lucy Muriera agutariria. We are incorporating a technology from Sweden as well as this system, so we will be having a place where we have a comfortable zone without smell and the waste will be done so well. Nakio kiama kia Arithi na Athenji bacoketie nkatho kiri thirikari cia kaunti na ire nene nontu bakurikia murandi jojo. Na zaidi ya yote tunataka kusema ni asante kwa sababu ya hii facility vile iko for sure ni modern. Hii ni furaha kubwa sana na ni shukrani kubwa kwa rais wetu wa Kenya William Samoei Ruto na pia gavana wetu. Nikiripotera Ntoto cha Wero kuma Isiolo, Mbeta Bantam, Murangiri. Right, na kile michezo ni ati nende timu ya